Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba ransom sutenga uwe naki kertong uban yakun yaki election kabanwan na North Shillong constituency. Habakren bat kinong thok kubor ulaong kamensim ban syakri kam syashu ban ab hadu bandare kapor syongthan kabadang sa kumbahan rusnem AA. Namar ban syakri ki pat ba bat ya ka constituency om don kam banda ab hadu bandala syongthan nakakam. Day nakanika daw kala panlong yu uban shim yakaray ban no yakakam kum u executive engineer. Ulaong baka day karay kabae ban shim Henry nakbanta ka bhakamya jugi pat ba uya chakmat yakakam. Kawai hakbede bagani benta kalong ba kidon lagi jong ki jing suthu mo hakbede bagani ka kam election tenre na kaliang jonga pade nga skoba kani kade ka jing syakri hakawai pade ka level kamangila ban ai siki padba te menswa nga syakri kum executive engineer jong ka PWD Henry minta pada yang sotho ba ladang ala led ban yele election wala da kampat de kapor ban chot haja ngaro ring sotho pada ba kaniro kan long hi kijing syakri hakawai pada ka level kam tam na mata kijing ha jong kipat ba kibadon hakanika konstituensi jongi ka 17 North Shillong ti ngasotho ro ba ban shimnya kanika benta klempat de ban kut kijing syakri kijing tri sarkar kalong kaba LSC kajing perkat beriu dan rei habis perkat pada hagawai kaliang ngasothu ba kanehi ru kadai kajing ilam kajong blai bang ngasothu ba kanei kadai kamon kajong blai bang karmen ru ba mo intrai sitam ba karmen bangila ru poi sya kajing thu kababha bangila ru ban poi sya katho kumba baro kiatip baka 17 North Shillong kadai ka jabing jong kajat benriu ti Henry apa pipet pada hari ini ki senam ki belalai ni syamba kani ke konstituensi pada ke duna barok kiliang dan bohong mo ba kani kari ke jongi let's say kentup ya kani ke 17 North Shillong kala Shong Senjar Henry wat yang belak Shong Senjar ro dang dan syu ki ba pen senjar ti kata kadi ki e ka ba ni na kani ka konstituensi na trangin haban pen scam ba kani ka konstituensi jongi kan nang kiyo hakaroi ka par kamtam na play pa ba ibadon na kani konstituensi ti kamtam e ro na kamta ka lawi jogari ba ka jat pen Ula kuburu baka North Shillong kadai ka constituency kababun ki samla kidai ki balanang lastan Henry Judan pat ki ban kershan ne ple lat ya ki bakin ya chakmat hakajing imjongki hakabi dai bat kani konstituensi ni syamba ki babun ki kitang duna ladang ipen hagini ki panai ki beladab habangayat ban sorbe kamtam e hakabi dai baki samla jongi ni syamba kani ka konstituensi kidai ki beladon ki jingnang di start hakapule ki putih kidai ki belak qualify hakil yang bero Henry habangayat hagini ki sengi kaba pendio mensin dengan yang bertakan konstitusi kedai kini kena semlah kiba wat la kiladon ke jingnang di start ke pura Henry kimdon pada ke kam kejam kaba biang te kini kedai kaba kemat kamu yoi ke jingdona jong ni ke konstitusi bat ke kermen scam hi ba kabenta kaba kemat kalong kumno banirap kini kisamla kibadon dapok ni konstitusi Masyam ru baki samla kibadon gani konstitusi menta kidon haka cross ru kimtip syano banle umdan ru ban batai yaki syano banle de nagaliang gajonga ngatrai ngila don kamhi banirap yakini samla kumno ban yalam yaki syakman ka e ka baki kinle lada kam dei ka kam sorka Henry kala ban long ru ka kam ban trei haka kam lejong Ula ong ruba Judan satya ki jing betin lenti ni coaching lakalong hakalain medical engineering civil services exam leni staff selection. Wat takatar la da pipet hakani konstitusi jongi ngilap ba kibabun ki kena ki start Henry mundan pat de kata ka facility
kaba ban nirap yaki lada kadai ha ka coaching nak menta ka medical engineering lada kadai nam ta kini civil service exams lada kadai nam ta kini ka staff selection ni bagi kena jongi namar bakim dan kini ki facility kimlat let's say ban ya compete bagi way pade ki perlo te nakaliang ka jongi kwa ba ladangin poi ka thong kani kadai ba khmat kum no ngin set kini ki coaching center ha ka bidai bat kini constituency jongi Ula ong ru babun na kibaduna kayo kakon kibasa hasor kaya kendu shibon kijing kibaduk hanong kendong ki kambiang banya kibaduk kibasa hasor kani kadai kawai kapang kaba unpet lada unyo ya kajing jom kibabun kibadan kani konstitusi kidai ki perlok let's say kibangi ong ki perlok kibadan kam kajing era kilongi kibadan kam kajing era bun sini suthu baklang is suthu ba kani konstitusi kadai kejabing jong kejat benri bun di bemut maka ni ke konstitusi jongi kadap kabiang henry lada village shisha sekilong ye kinsham ba kibabun kilong ye kidon kam ye kejing kershan kabapura ba ngasem ba hakabidei ba kini kilong ye kidon kam man yeng halaki jong ki kejat ngas suthu ru ba kejingduk hasor kejingduk hanong kendong kapher hanong kendong nga bajulit hanong kendong ngalap ba lada kiyo atau kau upan layo la syed la biang henry hasor ngani thu ipi kejingduk ka kapher ban hakabide kan ka benta ngasem baki baduk hasor ki kam sem kejing ban ya gitu kepada hanong kendong nomor hasor ki hap siuru wat ya kabai wai yen bat kani kadai kabah khmat kabangidon kamban pe namun tak kini kilong ye bat ha kabide bat kani konstituensi jongi ladangi pe ru ni shamba kibabun hi kijingdon kam kidangdon lada pipe ha ke imlang kasalang pinshem ba kani ka konstituensi let's say kadon kam hi ban bakan kiyo nama kadai ke jabing jongi jabendrio lada pipe ha ka roi ka bar ngidan kam hi ban pet bakan ni konsumsi kadang dei ban kio nomor balik ong ba la bunsnam hakabide ni konsumsi la la pipet aku umbam umdi hakani kat kan ni konsumsi kami ong ke jabing do ke jat benrio 4 dan kan ni ke treatment plan water treatment plan kaba bunsin ngi kami inti bagi umbam umdi kide ban long ke babiang ni semru baki babun kiba don nak ni konsumsi let's say you snowro mo bunsin ngimyo ya kan ke kabatik na nomor keempat dai ke kabala treat pat nomor kata ngak kermen ba darangin wan ka thau darangin poi ka thau kani ke ba khmat nakwa baki ni ti pat ba ki badon nak ni konsumsi kimyo ya ke kabala de treat lupa na do na sos te kani kadai ka benta bat ha bidai ba kui development ru kidang bun hi ngi ba kinala menta kidang duna kipai ba akil abun kidang sosnong kil abun rei kinala menta abun bun stem kisah kumju te kini kidai ki ba pelong yang bangan pe let's say ha bidai ba ni constituency but kamtam ka bangi ong kani ka urban health systems kini system ngidan kaman improve lada kadai ha ka street lights lada day hak security ban install hik CCTV habarok kisno bakin lai nakindo kijing sneo bakan don kijing song sngan hak kisno atha tikini kidi kibangi bawat la kan ni konstituensi jongi barok ki ong kadai kejabing yo kijat benreu henry dang bun pan kijing duna hak babun kiliang dei bat kijing kenrei jong no drugs ngan ye thu ifi ba kibabun ki kena jongi kila kerni sisa how drugs ban hakabidei bat kanika snong ka jongi ngan so ai nok sai phi kadi ka snong ka jongi na du war jar kan rio kibam nabar kila wan sim kabu ikani snong ka jongi bat how ar jar kan rio kan itu ipi ban ka snong ka jongi la don we samla jongi uba penkut ikajing im ka jongi hau arajar kan rio akan mau hau arajar kan nyo arajar kat pra din bangila ye shong haga committee
ngi sotu mo ba ngi don kam banyada ya ke jingwan telet jong drugs hakisno ke jongi ba haka ta kompor ngakan mau banga marway nga ai ya ke CCTV hasno man install krang ba kibana bar kinomyo banwan banle don bo hasno jongi hoi hakawede begini kena samla jongi kibala ngop hakane ka jingdi drugs mo ngidon kam menyerap yaki badah kini kisni ngila yarap ro yaki ngani thu ifi ni it's an yaki namar hakajing long clot mo kum kisamla kini kingop hakini ki jingdi kiba repair bat nakaliang ke jonga nakwa ban ong mengidon kam ban kene ke komon ke kediang menyerap yaki ni langop hakini ki jingdi kibas niyo bat ngakermen skamba nginyo ru bantau ya kan ke di addiction center kapan long atpar bat kui de kiba ngidon ha kan ke ri India ye jongi hang ni ha ka jela ka jongi hadu menta ngathai 4 dan kan ke di addiction center tinga kermen skamba banirap ya kini perlok ki jongi kibala ngop kini ki jingdi ngidon kam bandon la ka jong kan ke di addiction center. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.